As of yesterday, ua ova maleafe ia tangata ia ua book mai lunga o le mātou poro, o le CHOGM Accommodation portal. Ai ua lata tulu wafe tangata ia ua accredit. So we should have an updated number after the tally today. Tuai ana book kanaka. Well, at the moment, I take si mafoanga na mai mua. Ole tulanga le ese for policies a man will take to see il fengo payments tai pay for your tato to not approve. Ole to atele for tangata fato mawala wala to per diems or allow me travel allowances. Ye pe all time la also I lungal valele. So ole sinama for angale falling my late to payment processes a man will take taxi. Ese your policies ma tulanga ia ole si vai na se ilonga lava umana na credits le delicate but non-delicate foi. Fato failio na lunga le booking accommodation booking portal. Ole sina tulanga le mai tawa tu ia. Ai ole tani nei olo o matou tau mawhai e se fulu lua ia hotels. So for the hotels na book out member countries, isi member countries. O isi na vaenga ia tau mawhai atulo i el temi nei, ma lero o i tuar mata vaenga. E au mai le lisi o lato tangata ia, se I tau mawhai atu I lunga le system. Ina ia mawhai o na maua se au te lenga, la tamai o tangata ia o la lebo mai nei mo le fono. Pe o oio se usu fono, po o oio se support staff, e mana o mia lavalo iei lunga le system lea. Mafuanga mua, a whapeo o oio se delicate. E tatau ona I loa le mea le teno fuai, po fele hotel le teno fuai, ina ia mawhai e le transportation committee. Ona I loa mea e pick up mai ei ma drop off, ai ia tangata usu fono, lona lua. O le tā uolo iai lunga le system lea e maua ai se whamaumau ato atua pe a mai atu le fontana e maua ia atua le iai le post CHOGM report lea Tapenaga Samoa o mafua anga ia e se le tā ua ai ona iai ia tangata I lunga le tātou system pe te sawa te usufono pe te sawa support lau vaenga pe te sawa langolango ia Samoa e te taua ona iai awa bea lava mafua anga na lai ona e malanga mai Samoa o le CHOGM ia e mana ia lava le maua o mo tātou whai numera ai le tuna ko le private homes o fia no melo kako private homes o le as of yesterday pe se fulu fa private homes ia e iai lava isi private homes na toe vili mai na amata over se lau private homes alu lava ona o le tuai lava o le boka o tātou tangata ia usu fono mai ia o sa o isi private homes ia ma ave ese atu ma poloka atu I lunga system but as of yesterday was full fa ia isi Toleafoa na book my last week so that's the amount le nakale fale ai le mawal te mene pe fia putu mo I wal te o fale nei tai tolu fa lima putu mo o la tu fale nei o lo tua ia pa o le lava e o mai lava te tonu o le lava tatala lava ia le avanua I lunga le tatou accommodation booking portal e tatala lava le booking portal right up to the 11th of October. Okay. O inala e tuu ai lava I lunga ina ia potu o hotels o loo mana na o lava e tuu I lunga le portal ia o tātou private homes ia whape fo ia le cruise ship. If you say number of cruise ship o wa whainga book ma temi nei? O le temi nei wa lata tur whase lau. Okay. I fear your rooms o le portal. O cabins o le cruise ship e iwa se lau iwa. Ai o le maximum capacity o tangata en whai ona nofu lunga waa e awhi se lau. So there's still room in there? Yes, there's still room. Okay. I to tele delegations, pela is watini le whamei se lau tau sulu. Ia o le nei la vai whaatali le taini e au mai e final mai a lato lisima au mai a lato bookings.
Eswatini. Well, the king lesa. Yeah, So that's the highest number so far in the delegation, number of delegation. Or according to their number, ia o lea lava whaatali taimi confirm o mai lato bookings. O te loa o nisi o lato o le ai lunga le vaa. O i lunga o le cruise ship whalatalata fo il mea i lato taitai. Ia parang le nei lava whaatali po le ali taimi confirm o mai. Ai atapuni le booking poro lea ia la susutasi o ke topa. E open lava ia le sosoani al mato accommodation committee. E ma fai lava o na mato fai manually. Ole ma fai na email mai le email ia le CHOGM accommodation committee. Ia na fa fit so tai le mato hotels ia ma cruise ship. Ia na mato vainga le fafo. Tai nei ia o lo tau mai le isi afa le open team. Si vainga le na fai al tato bookings. Orbit, what's Orbit. O-R-B-I-T. O-R-B Mafa. O-R-B-I-T. Orbit. So what does it stand for? That's just the name of... It's just a name Orbit team. O le team na le Orbit level mai to o tonu. Ia to mai ta ia o mai... From Wellington. Wellington, isn't it? O ia, o le to tolu e mai pe a ile vai aso mua o Fontana. And this is specifically for Ottawa? Yeah, for accommodation. Okay, for accommodation only. Ma tolu ma le infat, ma le vaenga le infat lia. Ma tanga lulu e fatas. Or fair locations of kako private homes, are they close to town or scattered out? Scattered. Le scattered solo, but ele mamau. Ele mamau, yeah. Hele tūlanga o tato tau mafa. O lafa, ia lo fa wa ba ia kuno wa makang suel mo. Ole iai foi la le committee o. Ai na fala so mo le tūlanga le ai o le vainga lava ia al mato tourism industry. Ia wa le vana alu i tu le mato ia ngaluenga whaatasi ai ma le Samoa Hotel and Hospitality Association. Si vainga le afia ai le tua malana executive committee ma le vana alu ia reminders fautuanga fo ia I le business tourism industry e oka matana oka lato meta mafa ia fapia fo ia from overseas ia fapia fo from local suppliers ia ole but ole autelenga ia olo ia la committee la to na family so stay away from that one le namba le o daka ko au malanga yo mai fafo o lava nga fatia na staff. Are you having auxiliary staff or volunteers or yes ole ia mato part-timers will live on the train mai le amatanga ole tausanga si va nei tamaiti ia wai umai ia unga ia mai le for training ole si va inga le nga lue man mato va inga training na mata mai lava trainings last year o lo fa wa tau lava il vai asole o fono o le sinava inga le tu isi part-timers o isi part-timers le ia mato mana o mia wa o le wa mato inspections the second lot of inspections lo fa atino le Samoa Accommodation Standards Committee ia umalava va inga mai le health o le FESA o le SWA o le MWTI va inga ia na o mia Tato service. Rawa mata ia inspection. I tato hotels, ia pena fo ia mia marainga lai o fai inspections of private homes. Which means there's a possibility for renovation back up there. Well, naalu matuala, this is the third one. Okay. Naalu le first inspection in wa ma yo mai ma committee. This was last year. So e alu le si inspection ile amatanga tausanga. So inspections umana e lo ai me fale tonu ma fai tuanga fai le lisi to e watu le inspection ba ipo mana address o le inspection muli la ia le la watu ia mata pena to e lo ma le futanga ia ile fai mo topa. I know ele tolu ia tupu ia fio mai le funatanga so everybody knows or King Charles or Cincinnati. I see like ole ai tato VVIP. Okay, yeah, and they're in town. They're in town. Okay. They're in town. You mentioned two major events
I mean, this is all part of security. Can you just briefly touch on that one, what the events are? I mean, without... Yeah. Ole e lua ia main events le fo eu tape na tu ile le mato officer whapea ia committee ia na ma events ia e whaile Lord Cultural Village. O le si events wa lewa na whatatia mai o le spouses program. Spouses program lea ia po whale tu au tai o le malo o taupulenga. Ia ma le isi la tato events le tape na tu e fo nei na longo mai. Ia o tūlanga ia tau security reasons. O le alua in detail le events lea. Understand. But o le e tāua i o le events lea. But e lua na, one on the 24th and one on the 25th. 24th and 25th. Well, I suppose unless you have something else you want to share with us in preparation side, or accommodation, that's about what. O le no te au mai a fo i tūlanga lava ia tau catering. Tape na ina o mea tau mafa mo le fono. Na mātou ngā lue ei, fiso tae ma tamaita leo Monica Galetti, se tasi fo ia o alo Samoa, ua lau I loa I Beritania. How do you spell her last name? Ia Galetti, Galleti. And Ia she's na Samoa. Na ola nei, ia mo New Zealand, ma watu I Beritania. E iai le UK's MasterChef program. Yes. She was in there. But na alu le mawhai ona malanga mai ona tūlanga tau tutuangia tau le hainga. O lea la ua au lea e whamotinoa mai lava, o lea malanga mai lava le si tatou fo iau alo Samoa o Trent Sant. Ta e pola e lita ungo. Do you mind spelling? Trent, Trent. Trent. O SANFT. I'm sure there's a silent letter there. Yes. So he's arrived. I think he has arrived. And he's a chef. Yeah, he's a known chef in Dubai. Oh. Yeah, well, over Dubai or to Samoan related? He's Samoan. Born in Samoa, raised in Samoa, moved in New Zealand, whatsoever Dubai. So he works for the Emirates, and the little experience in alo Samoa, tūlanga catering I fono tetele, ma whatasinga tetele. So what's his role in Melissa? Is he the lela mo te au maia, I lalo program o le smata New Zealand, I lalo mato Samoa Tourism Recovery and Resilience program. Recovery and Resilience, okay. Yeah, STA. Okay. Le mo te au maia, fiso soani I le tātou vaenga le Tapenaga caterers, if so soani e presentation, Tapenaga, tūlanga maualunga whapena e mana o mia, if so soani tātou tangata. E nai e se fesilin tu mai a mātou, be na mātou ai ia Robert Oliver. O mātou ia taltalunga whao ngā mai ia tātou ia whanau. Tama whanau o Samoa, o lo iai fo'i le silafia ma le iloa le maualunga lava e tasi. A le mea e sili ai o le tāua ma special le amato o le alo Samoa. Le tau ngōwhie, compare pe a au maito I ngā isi tangata whapea o le matua tau ngōwhie. Ma whesili ai, po le ale mea o tau ngōwhie whapea o la naia response o le sili ana whasosoani I Tapenaga Samoa. Are you able to disclose his costume? I know, but very small. Very small, okay. Very small. Very small. Given the caliber, ma le level lai whainga wenga I Dubai, o le matua lai titia o le tūlanga. Ia, bawan mea ia kawa na malanga mai, ia masanga me no whai nei, ai o compare I isi uma quotes, I uma isi uma tau mo te masani ai. Ia, na whasilingia fo I mātou tender's board. E whasili mai lava pe... Ngā tender I kona mea?
Man tua like tauna ave la ngai man ko vai ngai ia mai leo mai fafo e ka wanga ave not because of the cost, because it's way below the amount le ka wanga ave le tenders board man ko e overall tender the 200,000 ka wanga ave se me o but this one is way le ka ngo o lunga se lawa so there was no yeah, no, not even half of 100,000. But all nga ianga kali, all nga fisoso ani le ya sana. Few caterers were allocated. I'm not sure. The last time if I I think they were talking about 7. But you know, you need to confirm. My ila vaina. But yeah, mo ko fisoso ani kele fisoso ani sia. Asia tamai kana whanga wakako. Ia, o ngā, ia malmako National Beautification Competition. Yeah, comment my about what so far using so far. I know the last time the task force, you presented the task force. You said something about, you know, how creative Samoans are, but yeah, you also sort of about the tires. Or plastic Samoa, I mean. Ai, na iai lava what do you say now? Na iai le amtanga na whatulanga lava ia le criteria. Okay. O le ia criteria mea fo ia na tala no ai. O le mea lava na whamamafa. Ia whelanu lanu wa ia tatou la au. O le mea lava na whamamafa. Tau mawhai stay away from. Ia mantua fo ia so ia. Ia whapena ia ni tupena le oki au whasi ie. Whelanu nang wai koso le flag. Mawhai ko. Ia makamai la au fo inga le ngi wipi. Ia tūlanga lana iai. Whaatutau lava le se linia na i tātou tangata o iai. O le ewa aia tūlava i wa mana na ia. O marolosi po. Whaiwharele. And the Samoan flowers? Ia. Ma na ia maua runga le Tapenaga tātou tangata. O le tūlanga le na saunoa i le tele o ia na nai nisi wha tangata I pao. Whaongai na pao. O le isi mea na tū, creative features, ni special features wa inali. E whaatatau le atu nuu lea wa tuu iai e lau te tāpena ina. Nere se whaawhilo inga like adopted villages. Ia atonu o Tapenaga nei o whaia nei a tātou tangata. Whaangai fo le mea fo le tau te pisai o le, you know, to show a leo Samoa is a sustainable country. O leo whaonga mai pao e teu whaamana i e tuto i la au o le whamtaranga na mai, whai mai. One, e ola le leila la au pe a whapea puku le leila palapala I se me tasi o no leila pupu utaimi ina ia tu whaalele iei ma ola leila au. Lona lua, rather than these tires ending up in the landfill or ending up in the sea or in the waters, au mai e whai e tūlanga whaamana ia ai tutua ia tātou la au. Reuse, recycle, repurpose. Ia tātou pao nei. Ona leo ye se mawhaina e mawhai e ona ave ese ma le atunu. So ia mai loa e whaonga whaapea mo le nei taimi. Ma whaamatanga o fie le whaonga ina in creative ways like ia pe o isi nu. O whai e ia ki, ipu ki. You know, that creativity o tātou tangata. Ia mo vali whaamana ia ma tūlanga whaapea. Pau fo ia mea o mawhai ona afford nei a tātou tangata le nei taimi. Ai, ia o whawhetaia I rawa I nuu ma la whanga mana I o tātou tangata I le tali mai. So you're confident we can actually pull off this CHOGM event? Yes, yeah, whaatasi mai lava le atua ma losi ma mo tutulu whaatuatua ia. E mawhai aso se mea o no le iai o le atua. Ma I think o lea, everything is progressing well. Lea, if I may for ingeli fono nei spouses program, lea mai ita. Ma lo whaftai tole a fōle lau mai el tamata ple maliro fina ngalo ono le whai maa ua le wa sei, I mean le wa wha se e ia la lo I le bai ngā tole I le cultural village I lalo o
o le mitanga luenga fou lea o le o ta'aluma. Ministry of Sports and Recreation. Se Le ai, o le whakale na au mai, o tua le Friendship Park. O le Friendship Park. O le Friendship Park, male malai fatu le lalo le MNREs. Those tūlawa I le But ministry. they remain I remain lava le cultural village. O le si mere e tele ia tanata e lau tele o silafia. O le sivafi, o le lisi a sivafi, e lisi mai I le lands and survey. Okay. O le I'm sure loa shifty ai, but o le lisi ai o le land board. O lalo foi I leo I lalo le STA. E lalo o mawhanua nei I o le land board. So you're also a tenant o le land board? Yes. So o le whaelai e tāpena le mātou ia lisi I le mai with the land board. Ono whaonga e leise whanua o I lalo le STA. I see. Yeah, so o le whalesa moa foi, o lo I lalo le teimine le NPF. So o le NPF na funding. So le whatinonga o le aitotoni lava le STA. So really, o le toi lisi mai I a mātou, sublease mātou. So that's how, okay, so that's the storyline me ato. Le temina le wheretopo kalame I le spouses program. Lena mai tau pena I sina le whawesi le last week. Can you clarify le me ato ono lawa vare li lunga le telefone talanga le meme? O le tūlanga le, ia atonu le talia ina ngō fie lisi. Nisi fo ia a me se lava ia sitina lea na whasea. Ia o le whasea, ia o Le masana. ita loa, whawea le ita. Ia au mea nai whatoa toa lava le ia mātou nei. Ai e tatau ona kilia. O le na whai ale fono, ia wha malama iai, o tatau ona close down le tatou village. They're paying lease. Le atotongi mai sina mea, na o se lautala I le masina. Ia na pauna sina mea le amatanga lava. O le tamu whainga le e tau fesoasoani mai ia me toiletries, I mean, you know, the toilet papers, o tūlanga uma ia, whaamamaina, security, ia waitongi uma le ofisa. Pau lava le mea na iai, ia na o le sarautala na e fesoasoani mai ai I tūlanga uma nei. Ai, watatau ona kilia le ia tatou Yeah, tenants like yeah, just for the spouses. No, ina ia mawhai ona toe whaaleleia umale. O le fo matanga luenga nupi whaal tatou whalsamua. O kukulu, ia o tatau ona o tari ngā mālo nei, ia o le tatou village foi, e kukulu foi. Ia o le ilopola le tenu muli na whai ei lau o whalsamua. Ia maua tatau foi na vane whalelei po, o le tapenaga lava ia o tari ngā mālo o tatou ele kuua lava se mea e kakau anga makuai ato atua uma tatou tapenaga. Aia umala ia le whongotanga ma toe foi ia le villages e tūlanga le. What's the possibility of the same tenants returning to that? O le taimine o watapuni. O le watapuni le leile tatou cultural village. Ai se toe ilo le leile le whaatūranga. We want to lift e lifia I lunga. Especially Bahia. Yes, o le mo. Langa whaia in the past. Na tau iai asina ai whaingale iai e toe whai toa ai lifi mo kua I kangu lele. E ki munga loa o ka se vaia. It's not hygienic. O tapuni e langa le siva? Langa whaia le o sivafi, like I said, it's not under STA. Okay. Isa la mātou, e lai tapena mātou fo ilisi ia mai I le land board. Ia ona, I say I vava I mātou, ia le koe whakingonga cultural village. Mahalo whawhataito le afoa, unless you want to share something else with Kādi, so le o motu le maa. Le ai, ngā whawhatai atu lava langi whawhatai atu fo I le sunga fo I le pulisilia o le talamua I le nea wanoa. Tutu mai fo I e whatatala noa I fo I ia nisi fo I a matahau ku ia na whesili mai ai. Whawhatai atu fo I ai le talia o le tausanga. E le amatanga ia na tau whapia e watu pia se mātou ia I tū. Se mātou ia whatalanga
I le mea fo I wānginga o mai ngole newspaper. E le ai ma se ma whai o na tau fia le isi tangata ma na ia hanga e whai, ma na ia whamatalanga. Ia e tau mea ia na langona ma whanawhana, to a fi le mu o le whatasa mai o le atua. Ia po ala wani whamatalanga o wānginga. Ia o lea lava ni toe maua lava le fi le mu. Le loto sitina lea na. Ko teo tōm tā upo. Ia o na toe contact mai lava. Toe mawasa fi le mu. Ia te talo mai fo il fi le mu o loto ia ma ia a lena to alava mātou. Ma lo whaftai Toleafoa mo le avanoa. Mena no whaienga whamanino niso ma tā upo. Ia ai te lo foi o tatou luku fawera tatou tari ngā mālo. I risi seo Fia, pasang tau I tanu kako all excited about this thing. And all the best, team, oi malau team when the day comes.